tinim suknir. Reswara kamini raplesi tiltilwaran san nga muto tui pawini. Ewi tiltilwaran atua ko merenyan sen nga milep temicpal tewi kar tinimnir. Weretunen atua esan-san kombong. Anorong osien sen konderteren sen miasi pet-peti. Ni emacing nanu chile yel ngatan korang emelrin mare. Ni ololi mesa mare ko ololi yel ngatan. Nanu chile ngatua muleli ares ko arsosan pet-peti yerbeni. Ko atua ololi ndurunai tewi nanurum chilenya. Ko elai mau rengendan ko ololi chinim ngam womu, elai showin tewi ko ololi nie mau. Ko atua elnginisen atam. Atua ololi kelenesewin ngapiwinesen se atam. Atam elnginisen ib. Atua ololi orongosporich ko elai norormian tewi nuru ngaporiwiselen. Orlik tewi nosrowian kondemat ngamilep ranga orsel ngamires pelak re iden. Atua elik tewi nuru ko laten ko norengan ngamisits ko mitsen etski. Atua orai tewi atam ngapuro wenenai nir latnen ko sansan kombo etepuroi. Poro puroi ko nipimits. Ko nambong san batu nemin sentemits nir oro-oro we if. Ko if oro wenenai nga ko elasopon tewi atam kele. Ko ololi etamun oruts muri atua. Nololian etipatun. Suri nololian etskirenge atua. Ko nurukes ete orang wasporuts muri muni. Ko suri sete moro suri ni. Atua ko ni tueni atam nuru ip ormanu noriwel. Lolaren se atua tewi nololian elepela. Nale nesesreyen se atua ora nouli nololian ewi mitsen kopa. Ko atam nuru ip tewi metka se nuru nir arung esitelep ko armits. Ko atua emreni lengen warcinimir. Ko ololi pasel ngapi rawe tueni manunen ko nololian rengenire. Rengenaulon atua ololi cinimnir arlesi sew ngapuloli. Ngapit kait lueni ni rengenorengen ngamasits. Ko puloli parlik tewi ni tuwi ngakuni. Atua ololi eplari tewi Ebram sew ngamura puloli. Ni ewi cinim san ngamumurarong drela atua mires. Ebram osuri atua. Ko atua ora pirich pires surini. Ko puloli ni pirich pires suri kele war cinim ni rengewanu chile. Atua orai tewi Ebram. Berich pires surini. Natum tewi natur nir pilep kele wor. Ko puun saut piasi depinan tewi motu nir mare. Ebram osuri atua. Ko suri mo suri atua. Atua ololini ewi chini mawos rengenon. Ko atua okweruseni selen mawos. Nambong san atua oro-oro we Ebram ngapilesi taporo ni osuri nalesen reken eti. Orai tewi Ebram ngapilai natu Norman ko pirewici pirpe sulsulen wancin. Ko Ebram uror minga renge natun ngele atua puloli Richardson ngapialai mbipi pilep tewi ni. Ko etski ololi mako osuri atua ngapirewici pini natun piwi sulsulen wanci atua. Esre totoni natunen ko etsingteni renge nawa. Renge morlo na isan. Ebram osusi nesipsen ngapisari pini natun. Ko atua ora. Ebram, eta kuplok-lok sinatum. Nurong wasewatsin ngani kum tutue inu. Ko kuterter nga kuposuri inu. Ko Ebram okluwan ko elesi sip-sip Norman san ngapatin mutoe ekelcer lolnai. Mian ko elai sip-sip nga atua milai tewi ko ololi sulsulene elawani milinga natun. Kontaron nga atua milai sip-sip nga pimits pilawani milinga natu Ebram, atua ewiseni merenyen nga milep. Ewiseni kele sel san nga ni puloli sulsulen nga milep.
san nga pilai natun mawos nga pimit suri nololian sa tinimnir. Epri bemblen wan ko atua ora itewi prophet sensan nga ni piakoni tinim sensan nga mumom sawos nga piwini piwiseni tinimbnir rangesel nga musosa nga parma oren. Ni pitlasi tueni nololian sa tinimnir. Kopuloli paro sun nesesren senir. Ko prophet para virus mernen Mesaya ni pia yak piwe tinim branga metka se pramnir. Sia ele puo muko Mesaya piawini prophet ni rasupe suri ko pananu nga pialolir ko seu nga paraloli tewini. Ko prophet san ora Mesaya piawara nospen nga mires tewimberes ni. Ko ni purai tewi tinim nga marlik nga naim nene kayenir nga pariwel sisaro watin. Metror parkulkulu nir nga marok loli marsit tewi nir pariwel sisaro. Ko purai tewi tinim chile nga daron ewini nga numal piawiseni merenian sen tewi tinim senir. Ko prophet ora nesen melakel san oslo imbibisan ko piawosi natu norman san. Parveru se atua eptewiker. Ko prophet nir arwara 20 palat nga Mesaya pia yaki. Ko arwara ikele nga witunen ni piawan Jerusalem pirpe miwi numal sel. Ko selen san pia tekai kerasi rengen beb ce niwut silpa pingawul pitul. Prophet nir arwara Mesaya pia lai mauren sen piwi sulsulen ko atua pia saratsi lueni rengen michen. Ko prophet harwara ikele nga Mesaya nen pulwi wanti atua rengen nambornir. Ko witunen pialu ikele winingatani. Atua piala inderterene nanu chile tewi rengen yel ngatan. Sia ele parasi rengen prophet nir. Metka se Epram san nga milik nisen Yesu. Daron nga tini marlesi nanu nga muloli nir arsusu sire nga rek ni ololi chile nanu nga prophet nir marok supet 20 Mesaya. Tilwaran ngel ospesur Yesu. Ewiseni nanu sopor nga ni murai ko mulolir. Erpe nga tinim nga malesi ko marsupe Yesu. Kami kaplesi ni ewiswiseni tinim nir ko ololir ares luwikele. Ko kaplesi ni emaro nga pimits pirpe nga norngo se atua murai. Ko kaplesi erpese nga atua muloli ni mi maur luwikele. Ko kami kapator sweri merenien nga atua mi rich et tewi kami. Ko metka se Epram nir parini pariwi naim na Israel nir. Arverus er meri Israel nir. Ko nir nga ete mariwi meri Israel nir parverus nir cinim ne ware nir. Kon taro nasi sopon nga rom mutorin dan nirie. Kon nisen melakel sa nisen meri elik Nasaret. Arlingi orepa nga piwinisen sa Joseph ko setewor ewanting. Nambong san atua ko ni Anglo Gabriel ewanting Mary. Ko Anglo ora Mary setakup metutu suri atua eres tewim. Ko kuplesi ni kup tetaur ko kupawosi natum norman san. Ko kuplingin piwachi Yesu. Mary yosusi nanungel puto pirpese setenu wichuri war norman san. Ko Anglo ora ilweni tewi ora. Neminon ko piwini chim, konterteren se atua piwini pisal salorem. O suri nanungel tinim parwaram bipinga miak on ko iwi atua natun. Mian ko Mary ewan elesi Elizabeth nga miwi metka sensan. Elizabeth kele etetawar. Mary erake Elizabeth. Elizabeth ora atua ericere surim rengen nesewin minutes nen chilenir. Ko ericere surim bipinga kumsolo rengen depaim. Kondaron nga morngem kombibi nga musloy ngel eir ko ewiriri. Mary ora renga mauren suk totok lain usowi atua nga moklay mauren tewik suri ni oror miterai inu nga miwinesewi ne matingen sen. Ko Anglo se atua sa nourai tewi Joseph nga pitkai ko war Mary piwinesen sen. Ko Joseph sete ewancin ets parindaron nga muwosinatu Norman.
rangendaronen batu numal semeri romnir nganisan miwachi sisa elnginale neses reyensan. Ngatinim chile parlui wan renge wanu sere apare venir. Ko Joseph kele olui wan Bethlehem si se metkasen. Joseph eptewi nesen sen Mary. Rangendaron nga morlik Bethlehem eko ewindaron mawos nga Mary puwasim bibisene. Ko naim nga tini marlik renger lolem sete evternir. Ko oran lat ne nanu ruminir. Ko ni ebesi womwe natu norman e akrungwi. Rangenat nga mupong nen tinim na ngaim nen sopor arlik orsel arok met sip ser. Ko anglo se yova san iwini eplari tir. Ko nosrowian se yova omoreraler. Ko anglo ora. Rangenat nga mupongel rangen Bethlehem pipisaneya nga pilai mauren tewi kami ni ewi Mesaya. Ko nir arwit leng wan nga parlesi bipinen. Ko arlesi Mary ko Joseph rangenaim senanu rumnir. Ko bipinen ematu rangenaro. Ko ar super tewi chinim nir sew nga anglo nir marwarai tewir surin bipi. Ko Mary nuru Joseph or linginisen e wati Yesu suruni piateka itweni chinim seni rangenololien ser. Ko or wasi Yesu wan rangenaimon se atu nga porlai lueni tewi yova. Rangenaimonen birterasanisen Simeon. Ko neminon se atu eptewini ewiseni tewini nga ni sete pimichmun. Pilesimun Mesaya se yova nga miritris womue. Ko ni olot ora. Lelingen nga kuplingi inu watin bewel rangendemat. Pirpenale somurai. Nulesi patinim som nga pialai mauren tewi chinimnir. Moron nga pumor waseni chinim chile ne warenir. Ko piwi nosrowian seke meri Israel nir nga namiwi chinim som. Ko Simeon ericheres surinir. Mary ko Joseph orlori nanu nga nale necessaryen se atua murai chile. Ko orwa simpipi arlui wan renge Galilee range ngaim ser Nazaret. Ko pipi wareng nen elep ruchuchma. Ko chin eterter. Ko oun sautin orong wasien. Ko atua ericheres surini. Daron nga Yesus sian mitsparias ngaul dromoneru. Ko tatasen ko tasusen orpitewi ni haran renge nanene asien. Nanene asien osu. Orormi nga Yesu eptewi pameling na chinim nga ngoknen sopor nga maluipa. Ko ni elikcher. Joseph nuru Mary oluwi kelewan orpeti Yesu nambong itul. Ko orsakai renge naimon milik tewi chinim ne wiswisenien. Ok murarong nir ko ok susilweni nale tewir. Ko nir chile busa elaer suri marung erichensen. Nga mokrich weli lweni nale ser. Daron nga tata ko tasusen morsakai busa elai nuru. Mary orai. Huru natuk erpese gumloli mirpok tewi kemuru. Tata som ko inu nomorunge esich. Nolo komru o potele nga nomor pechnik. Ko Yesu orai. Komor pechinu surisew. Seta komorongo singa inu belik nga naim seta tasuko war. Ko sete orongo sew ko nga murai tewi nuru. Ko arlui wa Nasarete. Ko Yesu elep orut sanga nimpen ko norongo siensen. Ko atua irengen, ko tinim kele ari rengen. Ngel ewichilweren weretunen e mauran se Yesu. E plari rengen ospen nga mires nga luk muli. Yesu. Daron nga Yesu miwi chinim buatin ko Pontius Pilate ewi numal ne Judea. Ko Herod Antipas ewi numal ne Galilee. Hanas ko Caiphas orwi batu chinim ne sulsulenir. Ko nale se atua ewi niti John nga miwi Elizabeth natun. Ko John ewel petpeti renge wanu e werwer. Ni ora. Kapreni lueni nolo kami renge nolo lien se kaminir. Ko kapaptais ko atua pitlasi tweni nololien sa kaminir. Arinitin kontaron nga marwara tweni nololien ser ko John e baptais ni nga nuwi ser ne chotan. Ni ewi John nga mok baptais.
Erpenga profeta Isaiah muli mura. Tinim sane kail renge lolo merwer ora. Kaploli lelane sel se numal putomet meterai. Ko kaploli mesek le sel se nir parmetet pires. Kaptewi nimbulwil nga mar perparor wan ngatan nir parsosan. Nga tinim tile parlesi sel nga atua pilai mauren tewi tinim nir. Kondaron nga tson milesi parasi ko satu sinir ora. Kami witinim nga kamsit, seta kamrongos kapasi renge lolaren se atua nga piawini. Kondelung nir arsusi, kokem namlo liseuma. Tson ora, mer nga sunsunsen mieru pilai tuen tewi mer nga sunsunsen mitski. Ko mer nga nanen sen mutoe, nikele piwitsingeni sopon tewi mer nga nanen sen mitski. Ko tinim netakis nir arsusi arwara. Tinim nevis wisenien, kem namlo li pirpesei. Ko orai tewir, seta kaplai newut piasi renge lat nga marlingi nga kaplai rengen. Ko tinim nuwal nir arsusi kele arwara, ko kem namlo li pirpesei. Ko ni orai lueni tewir, kami seta kapon tetere tinim nga kaplai newutin. Ko seta kap susur metu tewir kapura kapluli nanusan tewir, nga pululi kami kaplai newutsir. Ko kapir kombong suri nouli kami. Tinim aror mirak tson ewi Mesaya, ko tson ewer metele petewir nga ni sete ewi Mesaya. Ko orai lueni tewir, inu nu baptais kami enui res kombong. Ko sani ko piawitu suri inu wini ni eanwar mare asinu. Ko inu sete nures nupte rangrang, ngambe matingsen. Niko ma pia baptaisin kami neminon konam. Ni otorinai chulchulesan nga puchulchule wene witenir. Kon dokolwir parwir. Ko piser kortoni celangir pilingi rengen bepeimsen. Ko puslin dokolwir rengen namb nga sete orongos piamits. Kon daron nga tson mok baptais ko Yesu evel Nazaret ewini tson nga pi baptaisi. Ko Yesu olot ko melrin eteri wukari etpir. Nemino no tumbulwini erpe wumer ko oro wini esakel rang Yesu. Ko atuan relan evel rang melrin wini ora. Ni kuwin natuk nga numreni melep nurunge eres elep surim. Daron nga sian mirpe pingawul pitul sopon ko ewelingi chotan. Ogun saute neminon, ko neminon owo mue ni ewan renge lolo merwere. Ko ni elik yok nambo ngawu liwich ngandemich puro oro weni. Ko renge nambo ngok ni sete oro nanen san ko numer achi leng lengeni. Kondemits orai tewi Yesu. Poro kuwi atu anatun. Kuporai tewi nebut nawon ngel pirieni piwiniu. Yesu erichueli rengen naulon. Naulon ora, tinim sete orongos pimaur kise niu kombong. Pimaure nale chile nga miplare rengen tingo atua. Kondemits septewini otong sawan mare sopon. Ko ewisen batu nuanu ne yel ngatan totok lai tewini. Ko ora, bela interteren nanu chile nir tewim, suri arlai pa tewinu. Ko inu watsin belai tewi isinga inu memreni. Ko poro kupcipa ngatan ko kuplotoi inu, ko nanu ngel chile pariwisom. Ko Yesu ora, kupruts nga sundemits. Suri aruli erpel rengen na leon se atua, ni kuplotoi numal atua som kombong. Kondemits eptewini kelewan elingini rengen romo naimon mareche. Ko orai tewi, poro kuwi pa atua natun. Kupro tumbuliel wan ngatani, suri naulon ora, atua pukoni anglosen parmet metenik. Konir par wosim rengen neurer mare, suri nik tuk cilaklak wos rengen newut. Ko Yesu ora lueni tewi,
Etski, naulo noura, sete kuproro Jehova atua somte, pitski. Yesu olwi wan Galilei, konterteren seneminon e silwi, ko ok lolinir nga mar mesien lelenir ares lui. Tinin ne yenir Arthur terai, ko Yesu etipatun nga mi werwer. Nambong suk mawos lepa, ko batun wanu sa atua uruts mori papiwini. Nolo kami pululului, ko kaposuri nospen nga mires. Ko nospenen evel chile renge yenir, ko tinim chile nir ar surowini. Ko ewis wiseni tinim nir renge naimon sernir. Ko renge Nasaret ma, lat nga ni milepe bonewis, ko renge nambong ne sapat ni ewan renge naimon ser erpetetatser mokloli. Ko oturi mare nga piewe naulon se propetnir. Konir arla naul se propet Aisaya arsareni tewini. Koni elai ewewe, ko ewe tewir. Nemin se yopa elikranga inu, ni otomtombue inu, nga bospe nospen nga mires tewi beresnir. Ni okonik nga borai tewi nir nga marlik ranga naim nenekayen parivel sisaro, ko metror parkulu. Koni okoni inu nga borai tweni sia nga yopa pialai mauren tewi chinim senir. Konir chile nga marlik ranga naim ne loten arwang suri etingtingin. Ko Yesu orai tewir, nale nga kamorarong nirngel lelingen ngela arpelari. Chilim chile arunge nale senir, kombusa elaire, ko arwara. Ni ewi natu Joseph rek nga. Ko Yesu ora, nur nga epe kamora, nanu nga komlolir Kapenaim, kuplolir yel keler nga sisom. Ko weretunen, prophet san tinim nga nga sisen wos sete mara osuri pelaki. Konir nga malik nga naim ne loten lole maru nga nanu ngele ar lolar lenglenge. Ko arturi mare ko arul toton Yesu. Ko arewe iwan ware ko arwara parsir cumbule batun puwomu wan ngatani. Koni ewel rungim bong liwu rangen delung nir ko asi ewel. E linglingi Nasaret ko etatser wan Kapenaimi, latsan Galilei. Korangen daronen Rom otori meri Israel nen. Harlolir arwuli takis rangen newut ngamian mare temichpan. Komeri Israel nir arok tiriu tweni nga Mesaya piwini puloli pariwel sisaro. Nambong san Yesu oktu rangen celi nuwito ko okwerwer tewi chinim nir. Ko ele sindraw eru orer si celin depinan. Ko tinim nga marok tutumun aran arawe ni waser. Ko Yesu esawan rangen raunen tuen nga miwise Simon Peter. Ko orai tewini nga pusoni tweni pisalwan nga lumbemblen pisalingin depinan. Ko ni esakel rangen rau ko ewiseni tinim nir. Ko Yesu orana le rongrong wisan tewi tinim nir nga marok lingi lueni nga marok wara mares. Mir preparasi nir, amaro kulugutan ranga chini minutes nir. Nambong san chini beru orang ranga naimon nga porlo, tuen ewi parasi, ko tuen ewi chinim nga moklai newut netakis. Ko parasi otur ko olo terpel, atua nura eres wortewim, suri seta nurpe chinim nga ngok nir nga marok loling gerisen, rek seta marok wichngeni chinim nir. Ko inu seta nurpe kele mer nga moklai newut netakis ngel. Nulngi 29 nambong eru ranga wik chile, ko chorok nir nulai songowlun tewim. Ko maer nga mokla nebut ne takis otur nga suesan. Ko sete oklu imare mteni melrin etski. Ko ou chuche morgon nga mur nga misits ko ora. Hatua, kupror mi inu, nubi chinim nga misits.
Nurai tewi kami, mer ngamil ngini wan mare, ko atua puloli ni pian ngatan. Ko mer ngamil ngini wan ngatan, ko atua pil ngini wan mare. Yesu orai tewi Simon, kupsurut sutswan lat ngamuroni, ko kupsuroni ni wasom ko kuprewe nai watsin. Ko Simon ora lueni tewi, numal, nampela kraren ko setenam lanai san rangrang. Ko surini kumwerai ko kem namdo lilesi keleta. Konir abchironi ni waser wan ngatan dengan nuwi ko arewe leng dengan nai. Ololi ni waser otomori pimare. Ko arolu weseler ni dengan rautu wenen inga pari ni parpitewir. Konir arini ko arsong ni nai oun saute nolon rawe nuru. Nga otomori paroni. Simon Peter ko minutes na nirbusa elaire nga malesi mare weleng nai mirpel. Ko Simon Peter etau leng ne ko ora. Numal, wuru kupruts ngasu inu, surine witinim ngamisits. Ko Yesu ora, seta kup metutute, etipatun lelingen ngel ko pitatser, ni kuprewe watsin cinimnir. Kondaron minutes Yesu ok chilwar tewin delungir. Kapiniti inu kami nga kampelak milep ko inu bealai mosien tewi kami, ko kapi witinim na metingen suk, ko kap meteni ranga inu. Suri inu numalum ko nolok yan ngatan temitspal, ko kapale si mosien ranga nemi kami. Ko tinim sani sen Cyrus nga mokmet metenaim ne loten ewiniti Yesu. Ko on tertere orang natuk mesen warang otomori pimits wuru nungonim kupini kuplingin neurem rengen ko winiwel nen pires lui. Ko tinim san arkoni ewini ora natum nesen warang emitspa kupling numal seta kup karka rengen. Ko Yesu ornge ko ora seta kup metutu kuposuri inu ko nesen warang pimaur lui ko. Ko Yesu ewini rengen naim se Cyrus, ko tinimir ateng si win welnen, drela relep. Ko Yesu eworore nganir san sete pibitsuri wan lolem. Peter, John, ko James, ko tata tetasu senesen warang nen kombong. Ko Yesu orai tewi chinemne, seta kapting, nesen warang seta emits te etski, ematur kombong. Saro ko orul renevren, ko ora, nesen wareng, kupturi mare. Mauren senului wan rengen ko uturi mare. Ko Yesu orai tewi nga parlananen sopon tewi puroi. Ko ora, nurai tewi kami seta kapora nanu ngel tewi cinimsan. Witunen ko Yesu evel kele ko elesi cinimsan nga moklai nebut ne takis nga nisen Matthew Levi. Ok lig rengen naim nga mok matching rengen.
Ko Yesu aurai tewi, Marel, kupitsuri inu ko kupiwi chinim su. Ko ni oturi mare evelingi choron chileni rar tipon ko ewichuri Yesu. Yesu otong sawan mara renga botwen nga pulot. Koni elikraren renga ye natpung san nga mulot wan ti atua. Kontaron nga nat miren wacin koni everus chinim senira wini. Ko tom buet weni nir esngawun romon eru nga milngi niser marwaci aposol. Lartur nenir parwer wiswiseni nospen nga mere surimbatun wanu sa atua. San ewi Simon Peter nga moktutumun. Ko Andrew Simon Peter tasin. Ko Cemeskele nga miwinatu sepeti. Tewi tasin John. Philip. Ko Bartholomew, ko Matthew nga moklay nebut na takis, ko Thomas, James natu Alpeas, ko Simon nga miwi natu Selot, ko Judas nga tatasen nisen James, ko Judas Iskariot nga witunan piate kay kerasi Yesu. Kon delung elep arini nga parung nalesen, kon ni pulolir paras luwir nga mesien ser. Yesu emteni chinim sanir ko ora. Neiren nga kami bares, batun wanu sa atu awisa kami. Neiren nga kami nga numer miati kami, mian ko kapau. Ko kami nga kamting, mian ko kapair. Ko kami nga chinim nir marung asi kami, ko ala nale oto tewi kami surimbong inu. Kap iri nga nambong nen, sui nouli kami otomet parang emeldrin. Rang selma was ngoko pambirter warang serar loli tewi probet nga tuwinir. Ko chinim san nga choron milep ololi lesi nga pila ilweni niwnon sen chinim nga choron michkie. Yesu ora, esi chora lep rang kami nga choro kami milep lelingen ngel. Suri kamlik parang mauran nga mimalum yel ngatan. Esi chorele prang kami nga kamen lelingen ngel surimian ko kapting ko kaptaur. Esi chorele prang kami nga chenim nirma super kami kamres suri apuser arok luli selma was ngoko pa tewi probet gerisenir. Ko inu nurai tewi kami nga kamura arong inu. Kap meren indaw chanuwal sa kami. Kap loli pires tewi nir nga marungasi kami. Kap rich pires tewi nir nga marich message tewi kami. Ko kaplot surinir nga marunga si kami. Poro chinim pisan puuche wasum devchen ko kuplingling kele ma wasum devchen tewi puuche kele. Ko poro chinim san pilai 20 kotsom ko kuplingling ini pilai kele sunsunsom. Kuplai tewi singa mungonim. Ko singa milai chorom san sete kupura pilai lueni kele tewim.
Kap loli tewi chinim nir pirpanga kamereni nir par loli tewi kami. Poro kami kap mereni chinim gambo marok mereni kis kami, ko RPC, suri chinim nga marsit kele arok mereni nir nga marok merenir. Poro kapok loli pires tewi kis mbo nir nga marok loli mires tewi kami, ko RPC, eras kumbong. Suri nir nga marsit arok loli pokombong. Ko poro kaplai tewi nir kis mbo nga par kele lueni, ko RPC, yok se tewi nanusan, etski, suri nir nga marsit kele arok lolimbong pok tewi nir lululwi nga parok kele lueni pusorsan. Ko kap mereni ko war dev chenuwal se kami, kap loli pires ko kaplai tewi nir nga sete kapromi palai lueni kele. Ko niko kami nouli kami pile perenge melrin, ko kami kapaiwi natu atuan en romsen mare. Suri atua eres tewi nir nga sete marok wera eres tewi, ko nir nga marsits, kaprormi chinim nir, pirpetata se kami murormir. Sete kapwer lokloksi chinim pisan, pitski, ko atua wachin sete pia wera kami kamsits. Kami kaptelasi 20 nololian se chinim minutes nir, ko atua wachin pitlasi 20 nololian se kami. Kaplai tewi chini minutes nir, kon mi pia kele lueni tewi kami pia si pet-petiren nga kamlai tewir. Metror sete orongos puwo mue metror, etski, poro pirpo ko nuru korti por witan wan renge nolom bulwul. Ko RPC kumlesi nate nato nga tuwa mikrai, ko sete kulesi suri nate mbuluk nga milep nga nikum kerai. Kon esewin sano urai tewi Yesu. Neiren rengen sewin nga mi wesim, ko Yesu ora, neiren nga mi lep kele warengen nir nga martori totoni nale se atua. Ko chinim belep arwara, rek mere lewi Mesaya, ko nir sopor arwara, etskires. Para si Sanis en Simon everus Yesu nga pian tewi. Ko Yesu ewan renge loloim se para sinen ko esakel ngatan ko ean tewi. Ko renge latnen nisewin san nga mauren sen misits orang nga Yesu mian tewi Simon renge naimsen. Ko winan ela botel senta san nga noulin milepsan. Ko winen ewini otur mori Yesu ko eting, ko suwen meten arcum-cum wan renge bela Yesu. Ko ela raum batun ko etwasim bela Yesu ko orom timbela Yesu, ko wisenda renge belan. Ko Simon orormi renge nolo nora, merel poro weretunen piwi propet ngatua mukoni. Ko purong os ko nisewin ngamir pese ilengel mitspari. Ewi win nga misits. Yesu ora, Simon, chinin beru orloni niwnon chinu malsan. Nuru tuwen ela newut ongut walim chin, ko tuwen ela newut ngawulelim. Ko sete orpiter porkele lueni, ko elinglingi niwnon nuru orchipon, ko ngambes nen ko pimreni wore piasi. Simon ora, nurormi nga niwnon sen mileplep. Yesu ora, Niko, ko kulesi winel? Inu nuwini renga naimsom, nik setakula nuwing ambera wembelake, ko winel me era wembelake suwen meten, ko etwasi eme se chomrom batun. Nik setakurom chi inu, ko winel mandaron nga mewini loloime, ko orom chimbelak sete omosi. Nik setakutui oil renga inu batu, ko nima etwisenda renga inu belak. Ko nurai tewim, suruni yololi merenen nga milep tewik nga nololien sen nga muwun saut nut lasi 20 pa. Ko isi nga met lasi 20 nololien sen nga miwelili kombo, ni pimreni inumbong puwelili rek. Yesu orai tewin ni sewinen, nololien somnir nut lasi 20 pa osu. No surian som ololini kum res lui, kuplui rengen demat. Konir nga masakel tewi arich rich lulueni tewir arwara,
Mare lewi tinim sila nga orang hospitalasi tueni nololianir. Korang witunan Yesu otutur sopon ewan o kwerwerang nospen nga mires rang batun wanu se atua. Ko tinim sanir es ngawul dromon eru arpi tewi ni tewi ne sevin sopor. Nir ariwi Mary Magdala, Joanna, Susana ko elep kelewor. Ariwi ne sevin nga nemin nga marsich mariware lingir ko nga mares lui parang mesien sernir. Ne sevin nga marok la choror tewi Yesu ko tinim senir. Herod et kailu enesen setuan. Ko chon obrai tewi nga sete osorsan. Ololi Herod ilni chon renga naim ne nekayen. Tinim se chonir arsupe tewi sew nga Yesu moklolir. Daron nga Yesu miwini mori ngaim san. Tinim san emits arwosi tueni wini ware. Pipi warang welnen esan kompo tewi tasusen. Kondaron nga numal milesi winen ko oror mileng-leng. Ko ora nanuareng kupmera. Ko mer nga mimits emra ko eli. Ko Yesu elalweni mer wela tewi tasusen. Ranga naim ne nekayan chon orai tewi tinim sen eru nga poran porsusi Yesu. Niku Mesaya rak nga namtiri malum san kele. Korang entaronen Yesu ololinir elep nga marmesi mesien lelenir ares lui. Ko ololi nemin nga masich ariware arwolulingi tinimnir. Ko ololi metror arkulu lui eres. Tinim se chonir arsusi. Chono koni komru ora nombor susi tewim. Niku Mesaya nga namok terawi rek nga minit san kele wor niko. Yesu ora kopor warai sew nga komor lesir. Metror nir arkulu, narot nir ariwe lui, ko niren ranga mer nga sete milesi nanu san ranga inu. Delung elep nga ngaim lele nir arinik arkorti ci Yesu, ko ni ora nale rong wisan tewir. Tinim nga mok citreni celangin ewan nga pi citreni. Ko daron nga mok cicreni ko celangin sopor arwichasi wan ranga sele. Ko tinim barwerasi lokloksir, ko numu narini artasi tuenir. Ko sopor arwichasi wan ranga dane cerewe. Ko daron nga mareti imare ko armeli nga wilwil surinu wietski. Sopor arwich wan ranga liwen lolo moku. Ko daron nga moku miechal mimarorer ko emil ngir. Ko ngama marwich wan ranga dan malum nga mires areti warmaureres ko arwen. Wene rongut asing nga maruwir. Ko tinim sen arsusi tewi. Suri sew ko mok supe nale rong witewir. Ko ni orai tewir. Kami ma arlai tewi kami nga kamrongo senanu nga marto tep-tepi nga batun wanu se atua. Ko nale rongi ma arlai tewi nir nga parlesi. Ko sete parlesi wose. Ko paronge ko sete parong wose. Nale rong winen nile erpelngel. Celanginen evinale se atua. Celangin nga marwich wan rengen tane sel arir pe tinim nga marunge nale kondemits mila tueni rengen nolor. Nga sete paror suri ko sete parmaor. Ko celangin nga marwich wan rengen tane cerew arir pe tinim nga marunge nale ko arir nga palai. Ko laper nga purul tot ko ni nolor itski. Aro suri bemblen mian ko sete ebruin taron nga nanu nga pura oro e miwini ko arwitan. Ko celangin nga marwich wan rengen lolo moku arir pe tinim nga marunge nale ko marwich suri wor selser. Ko noror mienser ko choror nir. Ololi nanu ngok nir armelingi mauren ser ko sete arweni wenen san. Ko celangin nga marwich wan rengen dan nga mires arir pe tinim nga murunge nale. Nolon murotun ko mires ko tori terterets pari nga milai wenen.
Seta tinim san osli lait ko tau yore, renga pilai pilingi renga melwe maling. Pilingi ko war mara renga lat nga mok tinget rengen, ko ngok tinim nga parini renga lolaim parle si moron. Nanusan nga muto tep-tepi lelingen ngok pia pelari ko war renga moron. Kap met-met renga nale suk nga kaprutot ko nirpires. Ko san ora, tasu som te tasim nir arwara palesim. Ko Yesu ora lueni tewinir. Tasu su ko tasik nir arwinir nga marunga nale se atua ko maro suri. Nambong san Yesu esaren rau ko orai tewi cinim senir. Ker pulo asiwan dengan dew cenui toi. Ko arwoluwan. Kontaron nga marwolue ko Yesu ematurwel. Ko ling ser nga milepsan etewut etertewini. Konui etwichi wan dengan nolon raw. Kondungun elep nga elep otomori paron. Ko aran ti Yesu ko arwuni arwara. Numal. Kuplai seker. Numal. Otomori rapmits. Koni emra ko ewerore ling kon tap ne nuwing amar mbur milek. Konuru korti ormosi orsu ko omol na won wati. Koni orai tewinir ora. Suri se nolo kami eririr. Impeni no surian sekami. Koni rar metutu ko artau leng ko arwerwera tewinir lululueni arwara. Isi lengel ni ewerora ling te nuwi konuru orungeni. Konir arwolu toku rengen bongsin san rengen wanu se merikerasan rengen nuwi to. Kontaron nga Yesu mutsumbul mian ngauti ko tinim na ngaim nen san ewel wini ko esewute. Marnen demits arsil silwi ko epri pa nga setemun okuri sunsun okli ko parang lat nga martiv tawini. Kontaron nga mile si Yesu ko ekail ko erit ndrelan ean mare cerora. Seusa moto nileyel, nik natu atua nen romsen mare, nungoni tewinik setakuplukluksi. Ko Yesu osusi, nik nisemsi. Ko ni ora inu nise kontelung suri kemelep. Kontemits nir arngoni tebi Yesu arwara. Waru setakup koni kem namban rengen bulwil nga nambun mitski. Koreng ye meling berper nga milep san arok susung. Konemin nga masits arngoni tebi Yesu nga ni pilinglingin pasilwin berper nir. Koni elinglingin. Konemin nga masits arsil iware lingimer nga ko arsil wimber pernir erpe niwas ngawul waru. Konir pepeti aro cumcumbul wan rengen nuwito ko aron. Lartur nga maroka lesi sew nga miplari ko arwulu wan rengen ngaim nir ko arme tutu elep. Konir aron terter Yesu arwara. Kupia lingi yel, kupling lingi kem. Komar nga ongoni tewi Yesu ora, poro kup marong ngambewi churim. Yesu ora, etski kuplui wan nga ngaim some ko kupora itweni sew nga atua muloli patewim. Nian ko Yesu eptewi cinim senir aran reng ngai misan nganisen Betsaida.
Aparmo si sopon. Kon irelep alesi woser, ko arwo lorer kalingaute, ko arwo wo muenir. Suri marlesi nilesen nga Yesu mulolir, rengenir nga marmesi. Daron nga milesin telu nga milep marinitin, ko oror milenglengenir. Suri arir pesip-sip nga tinim nga mimet-met nir mitski. Koni etipatun ewis wisenir nanu elep suri batun wanu se atua. Ni ololinir sopor nga mar mereni pares ares lui. Kona teriuri pa, ko tinim senes ngawul dromoneru arinitin ko arwarai tewini. Numal, kup koni tueni tinim nir pariwel wana ngaim nga mori nga marto karkar yok nir. Ko par matur ko par la nanen ser, suriel nanen itskie. Otomori nuwas ngawul nualim, Norman kis, ko nesewin tewin pipi warang sete arever. Ko Yesu aurai tewir, kami kaplananen tewir paru roy. Ko nir arwala lueni, kem nam torimbong niu elim ko nayeru. Ko Yesu ela niu nga elim nganir, ko naye nga eru, ko oklu emteni melrin mare ora eres tiwi atua surir. Ko ombri otwi niu nganir, ko naye nga nuru, ko elai tewi chinim senir nga partu tueni pilep kelewor tewi chinim nir. Ko nirchile aruroi ko arut, ko chinim se Yesu nir arsere luenim bebche niu ko naye nga maruroi linglingir, wan nga nar esawul ndomon eru, harun sautir. Nambong san Yesu oklot, ko chinim sanir arpitewi. Ko ni osisi tewir ora. Chinim nir arwara inu nuwi isi, ko nir arwara lueni tewini, sopor arwara ni kuwichon, ko sopor arwara Elijah, ko sopor arwara prophet nga tuwisan emaur luwi kele. Ko osisi tewir, ko kami kamura inu nuwi isi. Ko pita ora, ni kuwi Mesaya, nga atua mukonim. Ko Yesu ora lueni tewir, seta kapura inanung el tewi chinim san. Suri inu chinim mawas mborong episit renga nanu pilep. Kombatun chinim na sulsulenir parunga si inu, ko pareu chipini inu. Ko nambong pitul piasi, ko inum be maur lui kele. השמיים מספרים כבודך, ומעשיו מגיד הרקיע. יום ליום יביע ולילה ללילה יחווה דעת. Nambong minutes kelesan Yesu ora, kapini kapichuri inu, ko nirsan ora, bewichurim ko numal, ko kupling lingik mun bean berem semet kasuknir, ko Yesu ora itiwi. Tinim nga mitipatun mialen raw ko mukluluwi wini witu kele, sete eres rengen batun wanu se atua. Poro tinim san pura piwichurik, ni putoro ora nanu nga nimbong mimreni. Ko poro san pura putor totoni maurensen, mian ko piator chample. Ko poro nga san pimarong maurensen suri miwichuri inu, ko mian ko pialai wachin mauren weretunen. Ko isi san poro piamanun inu ko nale suknir, inu kele chini mawas mbea manune ni rengen daron nga mbea wini rengen nosrovien se tata suk tewi anglo onir. Weretunan urai tewi kamingel,
Sete war kap lesi mitsen pian ko kapa lesi batun wanu se atua. ולילה ללילה Nambongo wilasi ko Yesu et kapita ko tson ko tsemes artong sawan dengan botwen ngani pulot. Konir arwel temitspal. Korengendaron ngamulote ko non erieni enitskele erindin erpe moronial. Ko sunsun sen ora praptitis erpe moronawil. Ko prophet Moses nur Elijah or pelari renge nosrovien ne melrin. Ko or supesuri erpe se Yesu pialai mauren sen yak Jerusalem erpe ngamuto parenge norungo se atua. Ko pita ko larunga morpitewi armatur pa arngor. Nir artaul ka arkulu arlesi nosrovien se Yesu. Ko larunga mortur tewini. Ko metutuen ngamilep elair. Pita erits tewi Yesu ko erlenge nanu ngapurai. Oh, numal. Eres makem namlik payel. Kem namloling golkora impitul. San piwise ni, san piwise Moses, ko san piwise Elijah. Kondaron ngamokrich malume, nambor san esal wini esal salorer. Kondrelan san eplare renga nambor ora. Ni ewi natuk, ngamutum tumbue, kaprungeni. Yesu ewarora nga sete parwera nanu nga marlesir tewi cinimsan. Pian pichparindaron nga cinima waspime arlui kelere nga mitsen. Konir arsusi lululueni tewir, sebu ko nga mura, pima arlui kelere nga mitsen. Kondaron nga marchumbul nga botwen, kontelu nga lep ariwe lorer, ko cinim san ewerus Yesu. Cinim nevsi senien. Nungoni ni kupini kuplesi natuk sansan wale lepa nemin san silwi ko eririr nga eririr. Ko nungoni cinim somnir paro citweni ko sete arongos paloli. Ko Yesu ora. Oh aro kami indul ngel nosren sa kami etski. Belik tewi kami kombololi nano tewi kami pitspari bor sebeling. Kuptakai natum wini yelta? Ko mokalesi Yesu ko nemin nga misits ebibrul merwelnen ko ewatsen ingatan rengentan elilawits. Melamsen e plari renget singon. Ko Yesu ewerore nemin nga misits ko osur tertere tewi ora. Nik nemin nambut komborwon ku piware lingini ko sete kupsilwi nikele. Kompipi warang nen eres luire metenial mawasnen. Kombusang amilep elaire suri derteren se atua. Nambong san Yesu ewan olot renge latsan. Kondaron nga musu tinim sen san orai tewi. Numal, kupiswi sen ike meloten pirpen tson muloli. Ko Yesu ora, kaplot pirpel, tata sekem, nisem on. Namere ninik batun wanu som piwini yel ngatan. Ko kuplai nanen piptere kem lelingen, nambani. Ko kuptelasi tweni nololien sekem nir. Pirpe kem nam telasi tweni nololien senir nga maloli misits tewi kem. Ko seta kuploli nanu parini paroro e pela kem. Ko kupmetmete kem rangenemin nga masits nir.
Yesu ora, nurai tewi kami, kap ngoni ko kap sekai, kap pets ko kap lesi, ko kapututi ko metali pitpir tewi kami. Surinir cileng amarok ngoni paralai, konir cileng amarok pets paralesi, konir cileng amarok ututi metali paratasi metali nen pitpir tewir. Poroni kuwi tatasan, konatum ngoni menai ko kupla numa tewi, rek nga poro pungoni menarlu nato ko kupla inetu numa tewi. Kami wichinim nga masitsinir, ko kami kamrongos kaplay nanu nga mares tewi natu kami nir. Niko tatasa kami nga milik nga melrin, ni pialay neminon tewi nir nga marngoni tewi ni. Ko Yesu etatser ora, sete kapro mi pelake nanen, sew nga kapro rek nga sew nga kapuri, mauren ewi nanu nga milepor e asinanen konichor. Kaplesi numunir, sete arute, ko sete arok tawewenen nurerte, etski, suri atua awunganir, ko kami kamres asi wore numun ngok ni reno atua. Kami si okror mi orongos pululi mauren sen pipriwasi kelewor. Poro sete kamrongos kapluli nanu warang elnir, ko suri se kami kamokror mi pelake nanu minits kelenir. Kap meteni neungu sekawul, erpese nga marmaur, sete armatsing, ko coro retski, ko numal Solomon kele tuwi sunsun nga murir, sete ares aribe neungu sekawul ngoksan. Ko poro atua pimetmetlelane neungu nai nga marto lelingen ko mewinen parwitan. Kamror mi pimetmet kami piasi wor? Nosurian sa kami welili pelak. Poro nosurian sa kami pile pirpetsalangin umbek, ko kamrongos kapurai tewi nai sikmon nga milep ngel. Nik lueni kupurangi tuenim ko kupan kuptu rengendis. Ko ni puloli pirpe nga ni kumurai. Nambong san Yesu orai tewi chinim seni. Pisits pilep range chinim san nga puloli chinim parwitan wan range nololien. Pires womunen nga parile newut nga milep san range nowen ko parchuroni range dismot. Piasi nga poro puloli nir nga welili ngel san piwitan wan range nololien. Batun wanu se atua erpesei, erpetselang inumbek nga mi welili tser, nga chinim nga milay ko murwi range orselsen, ko emaur ewinay nga milepsan. Ko numunir aro wini ar chali menu nerenge rengsin. Ko parasi tewi chinim nevi susenyen nale se atua sopor arwor suri Yesu. Suri se kuman ko kuminmin tewi chinim nga marok lai newut ne takis nir ko chinim nga masi chinir. Ko Yesu oral weni tewi nir. Nir nga marmesi kombo armereni tokta. Ino nuwini setanga beberus nir nga tetatser marwara mares. Nuwini tueni beberus chinim nga marsits nga nolor pululului. Nir sano susi, kupsupeta tewikem suri batun wanu se atua. Yesu ora, sete kap metutute kami meling welili, suri tata se kami eir eres nga pialain batun wanu sen tewi kami. Kap wulwule coro kami, ko kaplai newut nen tewim beres nir. Kami kamok watinar se kami nga sete parmutmut, ko kamlingi coro kami partoi renge melrin. Yok chinim newenau sete orongos pian, ko momom sete orongos pulokloksir. Suringambe nga narse kami putorengen, nolo kami kele putorengen tetatser. Ko Yesu elesinесewin san nga nemin nga misits misil silwi sia esngaul romonowil. Nganduran murutser, sete orongos putu ramos elikie. Ko orai te wiwinen. Winel, kupres ko parenge mesien som. Ewes Andres winen oturamos, ko osrowi atua.
Ko numal ne naim ne loten ololar si Yesu suri mulo liwinen meresang sapa. Ko orai tibin delung ni. Nambong owan ewing atinim puloli matingen rangen. Ko kapini rangen nambong ne nir ko kami kapres. Sete nambong ne sapat. Ko Yesu orai tewir. Kami wicinim ne gerisen. Sete kamok telasim buluk rek nga donki se kami rangen nambong ne sapat. Ko kamok iler wan rangen nui parmin min. Ko winel ewi metka se Abraham san ngandemich misre totoni sies ngaul dromonowil. Ko RPC sete eres ngani piwel si sauraw rangen nambong ne sapat. Kondaron nga Yesu maro kiwelwan, komerwo musan nga choron muto e osusi tewi Yesu. Tinim nebis wisenian nga meres, bololi pirpese kompelai mauran nga muto tuwing okwini, ko Yesu orail weni tewi. Erpese ni kumerisinu meres, atua kompongesan eres. Koni kurongos pae nale necesarien nga mura, sete kupevna nesewin, sete kupreu tipini tinim, sete kupevna, ko sete kupkerkeris. Koni ora, nanungok nir inu nudoli tiler pa osu, ko Yesu ora. Nanu sansan kombots pon malume, kup wulwul pet-peti chorom nir ko kup tutweni newut nen tewi mbares nir. Konik chorom piator nge melding, ko kupini kupichurik, kondaron nga mernen murunge, horang isich lenglengen. Eterterele prange tinim nga choron mile pian nge batun wanu se atua, erpenato eterter nga liwen pietiu. Ko tinim nga choron milep eterter worasi nga pian nge batun wanu se atua, ko arsusi, ko isi koma piasi pimaut. Ko Yesu obralweni, sewu nga mitertere tinim sete etertere nga atua. Ko arsusi, batun wanu se atua pivini seveling. Ko obralweni tewir, batun wanu se atua sete orongos pivini renge sel nga parlesi rengen. Sete tinim san orongos pura. Kuplesi ngel, rak nga kuplesi ngokwan, surim batun wanu se atua otopa renge nolokami. Mian ko Yesu obrai tewi tinim senir. Kondaron ne nokini nga kami kapmereni kaplesi nambong se inu tsini mawos, ko kami se teka malesi. Surimbewini pirpe nawil nga mibil miasi renge mesa nawon. Ko inum borong episits puwomu renge nanu pilep renge dul nga marmaur lelingen ngel. Ko renge nambong nen sopor, numal nga rom nir arok tor pinpini tsinim nir ko arok rulo nir renge naipelaut. Yesu oksupe suringa RPC tinim senir para metweni. Ko parlay ni tewi meri rom nir nga pareuchi. Ko tinim se Yesu nir sete arongo sew nga mokwerai tewi nir. Ko rangendaron san tinim ne neviswisenien ne nale san otur obra puro wo Yesu. Obra. Numal, inim bololi isew ko, kompelai mauran nga muto tuwingok wini. Ko Yesu obra alweni tewi, naulon obra sevreyo. Ko ni obra, ni kupmereni numal atua som tewi nolom totoklai, ko mauran som totoklai, konderteren som totoklai. Tewi norormen som totoklai, ko kupmereni selem pirpenik mawos. Ko Yesu obra, ni kuretun, kupan kuploli pirpoko kup maur. Tinim nevsivsenien nale embreni war piviseni nga omom sawos. Ko osusi, sike wiseleknen. Ko Yesu obra nale rongrong wisan. Tinim san otsumbul Jerusalem wan cherikoe. Ko tinim enaunir areuchi. Ko arla choroni. Ko aribeling ematur cher chelisel emichmich. Ko tinim ne sulsulen san ewini. Daron nga milesi mernen. Ko etale wan deutsesele. Ko easi. Ko Levite san eplari. Otur elesi mernen ko asin deutsesele ko ewelingi. Witunen watsin ko meri Samaria san ewelwini. Ko daron nga milesi mer nga mareuchinen. Ko oror mileng-lengi, ko ewanchin ko emetmeti. Ko isinen ranga nir nga itul ngo kuror mi piwisele ne mer nga tsini vena marev chingo. Ko merne obra, rek mer nga muror mininen ko. Kupiel, ko kupan kuploli pirpo, Yesu obrai. Ko tinim sapor arpitewim pipi warang ser nir arini ci Yesu nga ni pilnginevre rer ko pirich pire surir. Kondaron nga tinim senir malesi ko arwerorer. Ko Yesu eweris pipi warang nenir nga parantin, erake totonir ko ericere surir. Ko ora, kaplingling pipi warang nir parinicik, sete kapororer te. Surimpatun wanu se atuwe wisenir ko nga nolor marir pempipi warang ok nir. Nuretun nurai tewi kami,
Mer nga setepi maro nga puloli nolon piwini pirpempipi wareng ni sete orang ospian dengan batu manusia tua. Kontaron nga Yesu tewi tinim senir marwelwan mori Jericho, kompatemias nga meten muror nga mok ngun celisel orang endelung marasi. Ko susi ora, sew kongok. Konir arwarai tewi, Yesu ko miasingo. Kontaron nga murung Yesu nga miasi ko ya kailwano ora. Yesu! Ko Yesu otur murong ko ora parte kai ni winitsin. Ko arberus wancin nga piwini. Nolom pian ngatan everus nik. Metka sendewet waru kupror minu. Kondaron nga miwini mori Yesu osusi tewi. Kumreni bololi sev tewi nik. Ko ora numal numreni boklului. Ko Yesu oror mileng ni. Ko ora tewi. Kupkulu. Nosurian som ololi kumras lui. Kombatemia sora, nuklu. Nuklu lui watin. Nosrowian pianti atua. Kondaron andelung nirmalesi ko asuru atua. Kombatemia sewitur Yesu elai nosrowian wanti atua. Yesu evel surisel wan Jerusaleme, o kwiswiseni tinimnir. Tinim sanir busa elaire, ko tinim ngamar wichurir arme tutu. Pita orai tewi, kem namling nano chile se kem nir archipon, ko nam wichurim. Ko Yesu orai lweni tewir. Meranga miwelingi naim sen tewi tuan ko tasinir, ragnatata tewi tasu ko natunir, surimbatun wanu sa tua, mernen pialai pilep kelewor ng daron ngen. Kon daron nga para wini, kon ni pialai mauren nga muto tuwingok wini. Daron nga Yesu mokasi Jericho, batu cinim nga moklai neut netakis nisen Sakias. Ni ora piles Yesu ko surindelung elepelak ko ouluwomu ean esar ng durunaisan. Kontaron nga Yesu miasi ko okluwan mare, ko orai tiwi Sakias. Sakias, kupcumbul pingawil, suri lelingan balik nga naimsom. Naimsuk, Sakias sususi. O cumbul winingatane ko iptewi Yesu wanda nga naimsene, heiri leng-lengen. Kontaron nga cini malesi ko arwar suri. Ni ewan nga naimse cinim nga mesits. Sakias orai tewi Yesu. Inum belai wukari corok nir, devcen tewi beres nir. Koporo nunai coro tinim san kompea kelelweni tewi piwawits kelewor. Ko Yesu orai lweni tewi. Lelingan mauran asiwini ranga naimngel. Surini kele kui metka pram. Inu tini mawos nuwini nga bepets kombelai se tinim nga martitski. Yesu ospe tewi tinim senir seu nga pia pelari surini. Kap murarong. Rapan Jerusalem le. Konanu chile nga propet nir maruli tuwi suri inu tini mawos par pelari kowor. Nir partaka inu wan cinim nevare nir. Ko partet ni cinu ko parlu towi inu. Par viralik ko pariu cipinik. Ko rangenambong pitul piasi ko inu bemar luwikele. Kondaron nga Yesu mokini mori Jerusalem kondelung chile nga mariwi cinim senir artipatu narsuruwi atua. Drela relep wan mare, surinanu nga marlesir.
ko arkailwan mare arwara. Atua, ku preach piresuri ninga miwini renge nik nisem. Demat renge meldrin ko nosrowian pianti atua. Ko parasi sopor arwara itewi Yesu. Kupuara tinim somnir parmurarong. Nurai tewi kami, pronir parmurarong ko nebut nawon ngel nirwacin parkailwan mare. Kondaron nga mare ni mori Jerusalem ko Yesu oklu emteni. Ko etengsi. Heri chipchiponora. Porombong ku prongos nambong alelingen. Seu nga pila ente matewi. Ko etskimun. Metem sete orongos pilesimun. Ko nambong nen piawini. Nga deutsenual sa kami partuan na wotrale kami. Ko parlikrale ko parmet metore kami renge yok chichile. Konir partits kare pet-peti kami tewi mbipi sa kami nir. Ko sete parlinglingi nebut na nawot san pitsingetser. Suri sete kurongos daron nga atua mu rapilaisom. Ko Yesu ewan lolo emranga naimon. Koronge cel-celi naimonen ewi lap nga tini marok lote. Konir nga marok hulhule nanen ren arloli erpepi naim nga marok hulhule nanen ren tewi nanurum ar kelkele newut ren. Ko Yesu etipatu ne celi tweni nir pekpeti. Ko ora itibir. Naulo nora naim suk piwi naim ne verusen. Ko kami kamloli ewi naim ne vena watsin. Kondaron ngam batu chinim ne sulsulian ko chinim ne nevisvisenien ne nale neseserien nirmaru nga seu nga Yesu muloli renga naimon ko arne reni parew chipini. Suri arme tutu numal ne rom nir tarok loli nanu nga milepter ko tarok loklok siwanu ser. Nian ko chinim nga marle lepsenir arser korti ko kaya pa serits tewir. Ora, kami seta kamrongos nanusan. Seta kamrongos nga pires womunen nga chinim sansan kombo pimit surin delungnir, piasi nga chinim chilenir poro parmits. Suri ewim batu chinim na sulsulen ranga sianen, ni orai tweni nga Yesu pimit suri meri Israelnir. Kombatu chinim na sulsulen ko chinim na nevisusenen na nale necessaryenir arme tutu, suri chinim chile armurarom kemkame nale senir. Sete artor sueri selsan nga parevchie, ko arkoni chinim sopor aran nga pala silweni nale san ko parwara elweni tewim batu numal semeri romnir puloli parewe Yesu suri. Kondaron nga Yesu moklik nga naimon ko elesinir nga choror milep marok tuwe nevut serwan nga bokis neopring. Koni elesinesewin san nga miwim beres ewini ko otu nevut nga wawaring eruwan. Ko ora, nurai tewi kami, win nga miwim beres ngel otu nevut asiwor nir chile nga ngok nenir. Suri nga ngok nenir arlampom bemblen renge elep nga marlingi tsere marto, ko winel me elapet petisew nga ni milingi. Ko arsusi tewi arwara, ko si elanderteren tewi nik nga kuploli nanung elnir. Yesu ora, inukalem posisi ta tewi kami, paptai se chon evel ti atua wini, rek nga evel ti chinim kombong wini. Ko nira arsupsupe lululweni tewir. Rapora pipesi. Poro rapora evel ti atua wini, ko ni pura, ko surisew setakamo surichon. Ko poro rapora evel ti chinim wini, kon delung elnir partue kerko,
surenir artoricon ewi prophet, ko arwara lweni tewi Yesu. Kem namreleng lat ngami welewini, ko Yesu ora, inukele setenu mawarai tewi kami si ela inderteren ngel tewi ngambololi nanu ngel lenir. Mian ko ospekele tiltilwaren san tewi tinimnir. Tinim san orwi naut ne grep san, ko elingi tewi tinim sopor parmaching rengen, ko ni evelwan rengen ngaim minit san, ko eli kepriw sopon. Kon daron nga grep wenen marmire, numal ne nokoni tinim ne metingen sen san ewan ti lartur nga marmaching rengen, nga pala merenyen ne wenen sopon tewi, ko lartur ne nir arvirvirali mernen. Ko okoni tinim sen kele minit san ewan. Ko mernen kele lartur nga nir arvirvirali, ko aloklok si mian ko arkoni tweni ol wikiskis kele. Mian ko okoni kele nir itolinwan, ko lartur nga areuchi lenglenge ko arwirewan ware. Ko numal ne naut ne grep nga ora. Aro, bololi pipese, inum bokoni wati natuk nga memreni, ko nimarek nir partori pires. Kon daron nga lartur ne ni malesini ko arwerwera lweni tewir. Arwera, ngok, natu numal len ko ngok. Kerpireu cipini, ko orselsen piwi watin seker. Ko arewe tweni ko arewe cipini emich. Ko mian ko numalen puloli pirpese tewir. Ni pian pireu cipini lartur nir parmich, ko pilingi orselen tewi cineminich nir. Ko nale nga maruli nga naulon ora sevle, nga mura, nambur nga tinim nga marok machingi nai marwire, ko ni ko wachi newi nambur nga marul tutuni nai miterter. Si nga pus nga nambur ngel nimben pi mambur, ko si nga nambur ngel pirawi ceren nimben pi moloplopit peti. Batu cinim newi susenia ni rasusi, numal, kem namrongo siyo, sew nga kumurai ko kumi susenir arbore tuntemitspal, ko namere ni kupurai tatewi kem. Eras kombora nga nale neseserien seker nga poro rapuli takis tewi sisa, rek nga yetski. Ko Yesu ora, kapsare ni ta nebut nen belesi. Yesu orang wase nga nir maribel resel eru, ko nir asare ni nebut nen san tewi elesi ko ususi ora. Isile non ko nisan maruli rengen ngel, ko nir arwara, sisa. Ko Yesu ora, nanu nga miwise sisa kaplai lueni tewi sisa, ko nanu nga miwise atua kaplai lueni tewi atua. Ko artau le sew nga ni murai. Ko nambong ne nane ne asie ne winimori. Ko Yesu ko ni Simon Peter ko John orwowo muan. Ko poran ko pololi nane ne asien puto met terai ker aporoi. Ko orsusi nombololi lelane puto terai ker ngambele. Ko orai lueni. Ko porse wute tinim sani ko ngamu wasim botel nuwisan. Ko ni piptewi kamruan lolem san mare. Ko koporloli nanu chile parto met piresio. Ko orlesi nanu chile ososan erpenga Yesu murai tewi nuru. Mian kondaron nen evini. Yesu esakel tewi aposol sen nir rengetep. Ko Yesu aurai tewi nir. Numreni lenglengen warmboro nane ne asien ngel tewi kami puwomu kombearunge pisits rengen imbek. Setenu maroi kele pian pitspari pumom sawos petpeti rengen batun wanu se atua. Ko Yesu elai biles noro ko olut ora eres tiwi atua. Ko ora, kaplai ko kaptu tueni tewi kami sisamis, nurai tewi kami setemu numa mini kele norongel pian pitspari batun wanu se atua piwini. Ko mian ko ni elaniu ko olot ora eres tiwi atua. Ko ombri otwi ko elai tewi tinim senir. Kaplai, ngel ewi inu nimbek ngamelai misra kami. Kaproi ko kapokorormi inu rengen.
Ngel ewi inun drak nga piseser suri kami, ko puloli ritritsen nga mimer se atua pia pelari. Kosan nile esakel renge tep tewiker, pia tekai kerasi inu tsinimawos mbemits ko war pirpenga atua murai, ko pia sits pile prenge mer nga milngi inu wan renge nevrenir. Mian konir arsusi lululueni tewir arwara. Isinan ko renge ker nga ni puloli pirpo. Ko Yesu ora, kami ko san renge tinim suk esngaul dromoneru. Yesu ora tewir. Mer nga mile prange kami puloli ni pirpe mer nga bitunen cercer. Ko mer womu renge kami puloli lueni ni pirpe tinim ne matingen se kami. Ko si eleblep asi, san nga milik ngatan muyan? Rek nga mer nga milay nanen ti. Rek ma mer nga milik ngatan. Ko inu nurpe mer nga moksel sale nanen ko. Kami kam lik tewi inu daron nga nanu maro inu. Ko erpe nga tatasuk milngi pa inu mewi numal. Ko ngok inu wachi nulngi kami nga kami kap sakel. Kapan ko kap min tewi kreng batun wanusu. Ko kap supe suri metil naim semeri Israel nir esngaul dromoneru. Kami chile nolo kami piwitan suri inu erpe nga maru lirang naulon. Berewi titinim nga mok mete sip-sip, ko sip-sip para wolu sar-sar. Kompea tur imare kele, kombawo womu e kami kalali. Pita ora, inu manolok setemi awitan. Simon, demits ongoni nga pura urawe kami chile, ko inu nomok lot surinik. Nga nik no surien som sete piwitan. Kondaron nga kuprien ilueni nolom, ko kupuar chilit tasim nir nga puloli noror men ser piter terlui kele. Pita ora, numal, inu nutriu ngambe andang naim nene kayan kombe mit tewim. Yesu ora, nurai tewim pita, uwomu nga nato pukokrot, koni kupilwil ora inu piwatul nga setakurong wasi inu. Daron nga mokoni kami wan nga setakam tori nanusan. Konewra kami armurole nanusan, etski ni rarawarai. Ko lelingen ok kuplay baos ko narsom. Pro setakum lingin esip na nuwalsan, kupulwule sunsun som ko kupulisan. Ko naulon ngelok pelari nga mura, nir arlesi ni otur tewitsinim na nololianir. Ko arwara, numal, kuplesi, nesip nuwaleru pangel. Koni ora, ngok epter kopa. Kompatu chinim na sulsulenir arpets nga parayuti Yesu. Kondemits esilwi Judas Iskariot nga miwisan dengan nir esngaul dromoneru. Ko Yesu ewel wan dengan botwen ne lol naine olip nga pulot tewi chinim senir. Aran dengan latsan nga nisen Getsemani. Judas orang was latnen. Sur Yesu o korti tewi chinim senir yok tetatser. Ko orai tewi chinim senir. Kaplik yok o kaplot ko war nga sete kapitan daron nga maroro we kami. Judas Iskariot e maro nga pikrasi Yesu ko parla neut silpa nga ulitul kombo tewi ni. Ko Yesu orang was nga metanial senewi ni mori nga ni pimit suri nololian setinimnir. Ko ni ewel rutut sopan wan ko itsipa wan rang newut ngatan ko olut. Tata, poro piwi marongen som ko kuplai tuanim biles ne norongen nga misit singal rangai inu. Ko seta piwi suri inu marongen sukte etski. Ko piwi suri warnik marongen som. Ko anglo ne meldin san ewini tin ko osusi lueni tileni eterter. Ko nolo norong esi celep lenglenge. Ko eplak malu mulu terter. Ko erat ko raten sen o tum wan ngatan rengentan erbendra.
Kondaron nga mulu wan cicinim senenir ko elesing anir marmatur pa. Koni aurai tewir. Surisa kamatur. Kabera ko kaplut. Ngapululi kami sa kapitan daron nga marawrawe kami. Nolor armarong konimber armich-mich. Konale nga parwarai tewini etskimun. Epter kopa. Metanial nen evini. Kaple si inut sinima was parte kai karasi wandange. Nevre tinim nga masitsinir. Kapturi mare. Kaple si mer nga pit kai karasi inu evini. Kochuta septewi chinim ne nuwal sobor kombatu chinim ne sulsulenir arini. Ni aurai patewir lat nga pialo lisure nga purom ci Yesu. Yesu aura. Chutas. Ni kupta kai karasi inut sinimawas nga kuprom cik. Chinim sanir arwara. Numal. Pirpesei. Nambla nesip nuwal sekem nampal pale. Kopita eta nirsan ko isi prio timboron. Yesu aurai tewi pita. Epter kopa. Kaplingi nesip nuwal sekami parto. Ko Yesu parim boro merenga ko loli emau eres lui. Ko Yesu aurai tewi batu chinim ne sulsulenir. Kamini tewi nesip nuwal ko betuluk. Kamrol minur pe chinim benau. Nambong chile niluk tewi kami renga naimon. Ko seta kamre wikte. Ko lelingan ngel evintaron ngan deteren animali piplari rengan. Konanu ngel citslenir arpelari ososan tewi nalenga propetsenir aruli wowomu etuipa. Kotsinim sanir arwolu lingini arme tutu. Konir arul totoni Yesu. Kopita ok wicurir ngas-ngas susopon. Ko arpitewi wandang elolem sempatu chinim na sulsulenir. Tinim marmet metor Yesu artit ni chini. Aruti ko alutowi. Pita ewan ko elik preng liwen chelinam. Konesin wareng na matchingen san elesini milik. Ko aura. Maral kale tewi Yesu. Kopita aura. Etski. Winel. Inu sata norongos nite. Kotinim na nuwalir artit nits malume Yesu. Mian ko sete epru kotinim kele san imteni pita kora. Nikele kuvinir kosan. Ko pita aura. Etski mamerel. Nu etski. Metanial sanas Yesu, kotsini minits kele sanosur ter tewi ora. Euretunle, merel tewi Yesu le. Kopita ora. Merel. Inu seta norongo sarang-rang nanu ngaku muraingo. Ko Yesu erieni ko oklu emteni pita. Kopita ewelingir suri oror misweri nale se numal ngamurai tewi. Puomu nga nato pukokorot lelingen ngel koni kupilu lore inu piwatul nga seta korongo sinu. Kopita ewelwan eting lenglenge. Kondaron nga chutas nga mitkai kerasi Yesu milesi nga marwara Yesu pimich konoror men senolui. Ko ela lweni newut silpa nga ulitul wan tibatu chinim ne sulsulen ko aurai tewir. Nololian nga met kai karasi chinim nga mires piandre mitsen. Sete ewi nga kem, ewi nga niko war. Kuprunga surim tewi.
Ko chutas ewir tueni newut nen wan loloim renaimon. Ko ewel ko ewan oruloni lueni ni rengendil. Tinim nga marmet metore Yesu arwuce. Ko arka ore meten. Ko arsusi tewi. Kupora ita isi ko miwralim ngok. Ko rengenat nga mirinen artoring kortien sersan. Ko arwara Yesu piwini putu renor. Arkorti tewi mbirter wareng nir ko tinim nevi susenien en ale nesesreien nir. Ko arwara palol Yesu pimits war. Ko arsusi tewi, kupora ita, ni kuwi mesaya ko? Yesu ora, poromborai tewi kami, ko kami setakama osurinu. Ko porombosu sinanu san tewi kami, ko kami setakam rongos kapora lueni. Ko itu patun lepangel, inu tini mawas besakel tewi atuang anterteren sen mutui. Ko arsusi tewi arwara, ya ko erpese, ni kuwinatu atua. Ko ni ora lueni ora, kami kamurai pangok, inu ko. Ko ni arwara, setera mere nikele mun san pura inale san tewi ker, ramrunge pa ni ora ingel. Ko arturi mare ko arteka Yesu wandang naim se Kayapas. Ko arteka wandang no Pilate. Batu numal ne cutia. Ko Pilate ewi ware ewi nitir. Ko arling Yesu oture non wumu. Ko osusi tewir ora. Sew ko kamlesi esi tremerel. Ko arwara. Kem namlesi merel ololi tinim se kem nir arleng leng. Ko Pilate ora. Nulesi merel se te ololi nanu sanisits. Ko arwara. Ni okwara tinim nir nga sete par wuli takis. Ko wara ni ewi Mesaya numal. Ko Pilate osusi tewi Yesu ora. Ya ko kuwi numal semeri Israel nir? Ko Yesu ora alweni tewi. Ni ko kumorai ngok. Ko nir arwara. Ni ololi tinim arli kesits etipatu ni Galali. Pilate murunge ko osusi ora. Ko merelewi meri Galali le? Ko okoni nir wanti erote. Suri Galali ewi wanu nga erot mokmet mete. Korendaron en erot kele elik Jerusalem. Herod eir leng na pilesi Yesu. Suringa ni okrunge nospen senelep. Suringa Herod okteri pampone wisko. Emreni pilesi Yesu puloli nanu nga marnitits nawo ni sobor. Herod osusi nale elep tewi Yesu. Koni sete ora ragra nale san. Kombato tinim ne sulsule nir ko tinim newi susenye ne nale necessere nir Arthur ko arwer mems Yesu. Komian ko Herod ko tinim nuwal se nir atet nitse ko arsop sope Yesu. Ko Herod ora paluli puri sunsun san nganul sen meres. Herod ko nilueni Yesu wanti Pilate.
Ko Pilate eberus kortoni batu tinim na sulsulenir ko numalnir, ko tinim chilenir, ko ora nale sen tewir. Kami kam takai merel winitsi ko kamura ni ololi tinim nir a lengleng temichpal. Ko inu setenulisi ololi nanusan isits, ngapi mitsuri. Ko inu bololi matinim suk parwira li Yesu, ko belinglingi ni piwel sisaro. Ko tinim arwara, etski, kuplinglingi ma Barabbas tewikem. Ko kuprulo ni morok range nai pelau. Ko Pilate ok latweni tinim ma marlik renaim ne nekayen san nga poro delung nir parwara nisen. Pilate ok rapiling Yesu piwel sisaro. Kon delung arkail wan mare arwara, kuprulo ni Yesu range nai pelau. Ko Pilate orai tewi tinim senir nga parwira li Yesu. Ko tinimir arkail wan maracer arwara par linglingi ma Barabbas piwel sisaro pirpe marmereni ko parew cipini Yesu. Mere Israel mir arwara kem nesesreyen sekem otoi ko ora ni orongos pimits ko suri ni lueni elngini ewi atu anatun. Koro kubloli ni piwel sisaro nik setakuwil sele sisa. Singa milngini mi winumal devchenual sen ko sisa. Kupite itueni, kupreu cipini renga naipelau. Numal sekem etski kongo, sisa koma. Ko Pilate tolngen relar, ko loli surye erpe marwarai. Ko Pilate elingling Yesu tewinir watsin nga parewci ko parwuse renga nai pelaut. Ko ni elinglingi Barabbas ewel sisaro erpe nga nir marwarai. Ko tinim nuwal sopor arpitewi Yesu ewel wan. Ko arlesi tinim sanisen Simon nga sairin. Ko aron tertere nga ni puwosi nai pelauk se Yesu. Kon telung elep arwi curi-curi Yesu, kon nesewin sobor arting, nga arting si leng-leng ini. Ko Yesu orai tewir ora, kami nesewin at Jerusalem, setekapteng si inute, ko kapteng si lueni makami, ko natu kami nir. Kaplesi, arati patun lembongel, ko arlo lierpok, pian ko paralo lipisits perper war piasingel.
larune neru kele orbi chinem nga morsich, arlingi nuru pormit tevi Yesu, konir arinir nge Golgotae, lat nembongur, korenge ye nir arwuse Yesu wan renge naipelaut, arwuse chinem nga morsich kele eru, san renge Yesu nevren dres, kotuan renge nevren mair. Ewi metenial esi renge rorpung, ko oto omom sawos erpenga prophet se atuanir marwarai tui cercer. Ko Yesu ora, tata, kutela si tueni nololian ser, suri sete arong o sewa nga marloli. Ko chinim nga marasi rengesel arit sop-sopi. Ay, nikngale kumura kuplok-lok si naimon ko nambong pitolin ko kupililueni kele, kupchumbul taranga naipela tawe, kupiningatani. Poro kui mesa yang atua mutom tombe kuplo lilueni tani kup maur lui. Batu chinim na sulsulenir ko chinim ne wisusenien na nale necessarianir ar sop-sopeni ar wara lululueni tewir. Ni ela pasa chini bele posu. Ko raple si poro pila seni lueni watsin. Poro euretu nevi mesaya nga atua mutom tombue. Ko chinim na nuwal nenir artu tueni sunsun se Yesu evses nir. Ko arwara nire, setera prersi, rapure mata isrengen. Ngel puloli nale nga naulon murai piplari nga mura. Nir arlai tueni choro ko artu tueni nire. Ko artu tais nga parlesi si pilai sun suk. Paile toli nale sopor ko arwusera nga naipelau che Yesu. Arebe erpel. Ngel ewi numal semeri Israel nir. Ko tinim nuwal nir armen kerati, ko areni moricin ko arla norong ami milali nga pimni. Ko arwara, poroni kumiwi numal semeri Israel nir, ko kuplai senik lui. Yesu tasusen, ko Mary Magdala, tewi chon ko sopor kelewor, Arthur mori naipelaut. Ko larong amorul tewi Yesu, nuro tueneri cesit tewi Yesu. Poronik kuwi Mesaya, ko kuplasenik, ko sekomru kele.
ko nurutuen erit tewi suri. Nik setakum tutu atu arek, kuplesi nik ko inu, keru romor serel weni war nanu nga romo loliko. Ko merel ma sete ololi nanu sani si trangrang. Mian ko ni orai tewi Yesu ora. Yesu, kupror mi inu rengenambo nga kupa iwi inu mali. Ko Yesu orai lweni tewi, nuretu nurai tewi nik. Lelingan kuplik tewi krengelat nga mire sasiter. Ko mian ko levi al ko watsin, ni al muosput. Ko nat emalik pet petire wanu experimente ni al itul. Ko rangemete ni al itul riu nami emi kombarang nir arma war. Kondaron nga chinim chile malesi nanu ngelnir ko arieni luenir wan reng ngaim seri. Arung e si chilengleng, arwutu chemor kor suri. Ko kalek ngamuru lore lat ngamuon emare dev chenerui. Mitipatu nembongsin mare osungata. Ko Yesu ekailwan mare. Tata. Nulungi nemik. Rangeneverem. Nanu titsle osu watsin. Mian ko Yesu osro pini. Kondaron nga batu chinim nuwal semeri rom nir milesi nanu nga miplari ko srovi atu asuri ko ora. Euretun le. Marel ewi chinim nga mimawas mires. Joseph, Mary armetiasan elik rangen gortian senir nga marwowomu. Ni ewi chinim nga mimawas mires, ko ewi chinim nga moktera wimbatun wanu sa atua piwini. Ko seta emarong rangen anu nga gortian serengok muloli tewi Yesu. Ko Joseph ewan si Pontius Pilate ko ngoni nimbe Yesu. Ko ewan o 320 nimbe Yesu, ko elakale ko onbe ore puto met terawindaron nga partewini. Ko awasiwan elingi rengen dumsan nga setawar arilingi chinimsan rengen. Ko nesewin nga marwitsur Yesu wini arpitewi Joseph, haran ko arlesin dum, lat nga marlingi nimbe Yesu mutoren. Ko tomori nga ni alpiwats pini ko nambong ne sapat piwini, ko nir arluwi nga wilwil. Mian ko nesewin nga nir arluwi aran armosi erpenesesreyan ne sapat murai. Ko Joseph etini newut nga milepsan otore metalinen ko ewel. Range rolpong susumalum range nambong womunen ne wik, nesewin nir aran rangen dum. Ko arok warwara lululueni tewir, uru, sila pitini tueni newut tewiker. Ko moro markulu ko arpets newut nga. Setemo nalesi, sane tini tueni pa. Kondaron nga maran lolontum, ko sete alesi nimbe numal Yesu. Konir Arthur lengleng, areleng lat nga nanungel mutosuri. Ko chinimberu orpelari cir sunsun senuru oro raprap.
ko laru nenur orwarai tewir. Pesei kampets meranga mi maur lui rengendum, ni etskiel, ni emaur lui pa. Ko seta kamron minalenga murai tewi kami, ni ora, partakai inu chini mawos wan ko parulun inu re nai pelau, ko nambong pitolin ko bemaur lui kele. Ko nisewina nir aror misweri lueni nalenga murai nenir. Ko arwoluan arlanale tewi chinim se Yesu nir. Nimbe numa letskipa, anglo eru orwarai tewi kem nga surisew namok pe chinim nga mimaur luwipa. Ni etskiel, ni emaur luwipa, kami kamrongo se wasina ni aura nale sew tewi kami. Ni aura inu chinimawos bemitsko wo rengenai pelaut. Ko aura rengenambong pitolin ko ni pimaur luwi kelep ko puwo mo kami wan Galali. Korenge ye kami kapalesi ni pirpe nga murai pa. Ko chinim se Yesu nir sete aror surina leser. Ko pita uluan dengan dumbe nga pilesi. Ko elesi sunsun nga marnumbe e misan muto. Ko seta monelesi kala nanusan. Witunen ranganambong nen Yesu eplari titinim seneru. Konuru oriwel wan orwarai tewinir title. Euretun ko, numal emaur lui, ni eplari ti Simon. Ko artaur leng-lengene Yesu otur pelari renge liwentir. Ko ora, dema piptewi kami. Kami tutu sew ko. Suri sew noror men nga marir pel nir mari nir nga nolo kami. Kap metani nevrak nuru kombelak nuru. Ko kaplesi ewi inu mawosle. Kap cipari inu ko kaprunge ewi inu mawosle wor. Nemi nimben ko chin sete otoe. Erpe nga kami kamlesi inungel. Daron nga melik malum tewi kami nomakurai panga nanu chile nga maruli nga naul parpelari. Ngel ewisew nga maruli nga mesaya purunge ko war pisits mian ko pia maur luwi kele nga nambong itolin. Ko atua pitlasi tweni nololian ser watsin nga nise mesaya. Ko parwerwer nga wanu chitle nir nga chinim nir nolor palululwi ko war. Kami kamles wose nanungel nir ko kapsup-supe ko war. Lelingen ngok bokon ni neminon se atua tewi kami pirpe nga tatasuk mirit-rits pa nga pialai tewi kami. Nambo nga wili witseasi, ko Yesu eptewi nir wan morimbotwen sanisen Betani. Ko obrai tewir, daron nga neminon pila interteren piwini puwun sautere kami, ko kami kapsup-supe suriwatsin inu tewi chinim nir nga lat chichlen ne yel ngatan. Ko daron na mokrich mire surir ko atua et katweni ni wan mare renga melrin. Ko nambor sane tewni ore ko setem na lesikele. Ko ni esakel renga atua nevrendres. Tuwi charcher, Robert nir aruli para nga naulon nga atua pukoni mesaya piwini pilai mauren tewi chinim nga marsits nil.
ko pukortoni luenir tewini, ko mauren se Yesu ewi seninga ni ewi Mesayanen. Erbe prophet Isaiah muli, ko nesen melakel san puwosi natu norman san. Atua ololi mering amiwi malume nesen melakel, nga pitetaur, ko puwosi Yesu. Ko erpe nga maruli para nga naulon, nelesia ne Yesu nga muyak, ewi seninga ni ewi Mesaya, nga atua miweru se natun. Ko tinim nir malesi Yesu, alesi erpe atua nga derteren sen milep. Yesu ololi tinim nir aras lui, ko etlasi tuani nololian ser, ni elngi palat san rangen batunwanu se atua nga nir parlik rangen tuwingok wini. Ko Yesu marong mauren sen, orong si celeb suri tinim chitle, ko atua elailueni mauren tewi, nga miwiseni nga derteren sen asin derteren na mitsen. Yesu ora, inu komponu marong bemits. Kon derteren suk otoy nga belailueni kele mauren suk, be maur lui. Ko Yesu ololi sew nga prophet nir maruli tuipa, nanu chile ososan erpe nga marwerai, ngok ewi seni nga sew nga atua murai ososan petpeti. Ko Yesu ewini nga pilai mauren tewi tinim totoklai. Mirpe nga atua muloli. Norman ko nisewin nga womutsina nuru. Ko suri sete aro suri atua, ko sete orunge na lesen, ololi nuru sete munoru tsumuri atua. Ko range naulon se atua, aruli arwara, kerchile ram loli nololien ko, nowli nololien ewi mitsen. Ko tinim nga muloli nololien sete orongos puru tsumuri atua mun, mitsen kopa. Ko suri atua elai tewi Abraham sip norman san nga putorbini, pilai wani natu norman, ko erpokele atua kon Yesu nga pimit suri ker tinim nir. Atua ololi erpok puloli nga nir nga maro suri, ko malingi nolore nga Yesu arongos parini pari wisele atua watin. Nir nga marwit suri Yesu setemun mararunge misitskele, ko parlik tewi atua tuwingok wini. Suri Yesu ora, atua pilai tuni nololian sa nir nga marieni nir, ko marwit suri ni. Yesu ora pukoni neminon se atua piptewi tinim senir. Neminonen puloli pale siwo se were tunenir ko parwituri sel se atua nir. Daron nga nisewin nga nololian sen muun saut mirieni ni ko miwituri Yesu. Yesu et lasitweni nololian senir. Ko orai tewi, nololian somnir nut lasitwenir pa osu. Nosurian som ololini kumras lui, kupiel watin. Ko lelingen ngok kerkele orongos raplai mauren dengan nosurian se kereng Yesu. Ko nik poro kupora kupicuri numal orongos kupora nale nga marirpel. Atua, nikures, nurai eres tewi nik suri merenian som, suri nambong elep setenomok wicuri nale som, konomok loli nololian mawas terenik. Nurai eres ngakumkon Yesu miwini murunga misits mian ko mimit suri nololian suknir. Ko nura eres nga ni mi maurluwi kelera nga mitsen. Nura mbewi suri nik ranga sel somnir. Kombela Yesu piwini piwi numal ranga mauren suk. Nura eres nga kumtelasi tweni nololian suknir. Ko kumloli sel nga inu nurongos belik tewim tuwingok wini. Nungonim nga kuplai neminon som piwilwil se inu ko puloli mbelesi wose sel somnir. Ko pilai derteren tewik nga bemrenim tewi nolok petpeti. Kombelik ranga mauren nga ni kumereni. Ko tinim parsoro winik ranga latile yel ngatan. Ranga nisem Yesu namok lot. Pirpok. Yesu ora, sip suk nir arungen relak, ko inu nurongo senir, ko nir arvichurik. Ko tinim se Yesu arok korti ko arok ris tewi nambong chile, arok meteni al cenale se atua nambong chile. Arok tipatun nga parok vichuri sel senir, ar supekele tewi seler nir,
ko Yesu eptewinir ko e wilwil senir en derteren en nemin se atua. Yesu ora ritrichen sen san puwomu ko piwel. Sette me alinglingi kami nambongsan. Atua elai panderteren chile tewi inu renanu chile ne melrin ko yel ngatan. Ko kaplesi, inum bep tewi kami tetacher pian pitspari ngatan ngel mbongsin.